Dobar dan i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako na WhatsAppu kopirati i vratiti poruke kada deinstalirate ovu aplikaciju, a zatim je ponovo instalirate. Pa zatim uđete u WhatsApp, vidite i sami mene je tu jedno časkanje, tako da kada deinstaliram ovu aplikaciju i ponovo instaliram, trebam da vratim ovo časkanje kao sada što vidite. Znači uđete u ove tri tačke sa strane, a zatim u podešavanje, a onda u časkanje. Pa zatim u kopiju časkanja uđete. A zatim kliknete na ovu kopiraj rezervne kopije poruka. Kreirati rezervnu kopiju sa mobilnim podacima možete i preko Wi-Fi. Znači kliknete na ovu kopiraj. Sačekate trenutak. Evo tada smo uspješno kopiranje izvršili. Izađete iz ove aplikacije. Kliknete na nju, zadržite i onda na ovu aplikaciju. Tu kliknete. Zatim u donjem polju piše deinstaliraj. Znači deinstalirajte ovu aplikaciju. Deinstaliranje će ukloniti sve podatke aplikacije. Potvrdite tu. Evo vidite i same aplikacije nema. Zatim ućemo u Play prodavnicu, Google Play prodavnicu i ukucati WhatsApp. WhatsApp aplikacije. Evo vidite, znači kliknete na ovo instaliraj. Znači ponovo trebamo da instaliramo. Sačekamo trenutak. Sačekamo da se aplikacije instalira. A zatim, evo uspješno smo instalirali, onda samo kliknete na ovo otvori. Vidite srpski jezik, odaberete znači koji ćete jezik da koristite i onda na ovu stranicu kliknete. Pisat će vam dobrodošli u WhatsApp, ponovo prihvati i nastavi. Znači kliknete na ovo prihvati i nastavi. Ponovo će vam zatražiti broj telefona. Kada ukucate broj telefona, onda će vam pisati radi automatske verifikacije putem propuštenog poziva ka vašem telefonu. Dozvolite aplikaciji WhatsApp da upravlja ovim pozivom kako bismo mogli da pozovemo vaš broj telefona. I dozvolite aplikaciji WhatsApp da uradi jednokratnu provjeru. Nastavi, možete kliknete. Želite da dozvolite WhatsAppu da pristupa evidencijama poziva na telefonu, dozvoli. Da upućuje pozive, također upravlja njime, dozvoli. Zatim kontakti i mediji kako biste lako slali poruke, fotografije, prijateljima i porodice, dozvolite aplikaciji WhatsApp da pristupi vašim kontaktima, fotografijama i drugim medijima. Nastavi. Želite da dozvolite da WhatsApp pristupa kontaktima, dozvoli isto također. Galeriji, slikama, medijima na uređaju, dozvoli. Evo traženje kopija pisat ćemo.
I sada ću napisati vratite poruke i medije sa Google diska. Ako ne vratite sada, nećete moći da vratite kasnije. I ukucate na ovo, kliknete na ovo vrati. Evo sada se prebačuju. Čekajte trenutak. A zatim na ovo dalje kliknete. Potvrdite vaš broj. Evo vidite, uspješno sam vratio ćaskanje koje sam pokazao na početku. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav!